malugilita silmera triguk mo sabihin tun in meter program ra si sa akla el afternoon agi uklutan mermang excuse ra kelemam ra kambes ako ra ngarinya kukal sungunan ge takaw ni lado mo agi excuse ni afternoon di welcome ra mi ko mo sabihin tun in ya program ko mamre al sa terrible exciting kung terte aliguri nga sulil lang yung mga Jackson man oil mo tatemir may magi sa tatia program gide ngiya kan mutul invite rangi dila adra nga ka comment maso at tol gide na tia program ra ko sa magluwag man welcome ra ko mano ay si o miro do so ko si orgon ko ra Jackson okay maluel suelve mor kami we lo mesa siorgid suel morar oraidong Moses ang irmang gida di all sila nga gale kausak di all masara at ora politics may gid nga front page ra news di el kausis aklen suaka del tribal nga lightweight kami rubak at ora di nga heavyweight ma nga lightweight at ora brigel kadom masara at ora gastronomia the science of eating at ora abulmur kami rubak next year ra 2027 mo na hindi gila imol gal gila mal badangali trigang anak murk mo sa tigdal gal it's nearly the perfect food lengdal ngarang sa edal mangaringil al magayal kat mangaringil malukol sa edal di mangaringil di open tale ya di mangaringil direct mle saber soldado during the World War II mangarak masader ngil gal none other than spam mangda change tempor gid kami rubag hukum sa dakal le askum 90 years el tigid el kal amla spread rabul ade akum das sunjal makita ukpol topic gid okay matiagid ako ra kagrel history tiagid le kanzume tiang amle start na 1937 rabulura Minnesota malunga sireng leng dimlakal start ringiya adal mrulakal al ubeng adal restaurant mle start ringiya salesman ngal salesman olugong ngoro ratara ko bali alomes raigal el tela babi tospe aigel partingil moham mo pork chop digel musim pork shoulders agel ol ngalela babi ya di olo ongoy te gora di pile up mang masira halek ngay gang start gora o sigal do lele igurul mogal masigi dimle haratara adal abdu mrulagal mat mustatil mol create agal klela spam so lang lugot mle Christmas Eve mat gora opari masitya mo ngarang klel mat gora go around the table mol mga tarabuiga ak masidya ka bol spam ang klel masay giving lewin award dem tegi del kan zume ya kamir adrablu wa extra mi utiagid number 1 mga spam rabrul ad neighbor gid adra guam tekmal wase adra guama imol ada average sa oleba da 16 el spam ratarak it's the highest in the world ong irunga Hawaii el average selada mga 12 el consumel spam ratarak mang asar mo da disel gel tanga spam el motraw leng tianga imol gal sa edel mulme kabirubake mangaringil sa edel dingul me slice ngi fry mangaringi alubaga da stir fry alubaga la ayasay kado sa elmot elarame ng udong ngariam laos peringil tela spaghetti adra kwama amlaruli atara resepertir spam kelguin taraban marala hitringil eguk tara recipe adra kwam every year ngarngiya spam convention ra Hawaii kila spam jam mangtukol ada morse to olta telela umrul kal spam wa tel di
teknologi sa ultial legal kalam le el saber soldar World War II leng mal kamang ta shelf life ringi sa emel open ringi ngara adi ngara tanal teatro se dia kal spoil mang manbaw ngila agidele shelf life ringi matuk masaiga mo kalira soldar World War II ko sa World War II miruba katam lesen 100 million cans lo kalira soldar di nga kamal ulak direct so kal bring at up sir after World War II ngirmang am lekot tal anan liberator ngi is another than Angkor why say 19 semle October 8 1945 et liberator ngi aure mula tento survagal at adang yaran lekot tal mga spam. Oo, it's a historical fact. Real to liberate Ravelilio, guk direct kal mas pam mo clear ad Ravelilio. Tirigel na return mo. Sige mo pridel may mag kita amil nga spam since 1945 el may elang. Matyan mo partra culinary recipe kita other belaw. Tiang radi energi de la. Ndamo ngaradi energi. El altamen 48 el bulura bul ada mal mga spam 48 out of 193. Akma remember so many years ago akmura Shanghai engkal sa ligat mo siya kapsang kada maudin lo mangilatra buigel ngara shobaring itiang ma agibo ngawek masingara shobarak masingara exclusive dealer raspam at sila sina makumdas wengel buigel aman nami giringiling gaya distribute raspam at sila sina lumagarak medal 1 billion al adrasina mang tiagid abelawa plan betigra statistics ikmasi every day middle 45% or other belaw ang mga nga agagidele consume either ang spam alubeng garbo alubeng la rawatuna ngarang so lang mang balgula direct na mo beota adal orior leng dialwa nga ramong dimla ka ice pack sergid mang katamora ayel may ang ikala mo altul alubeng mo domkar mang trigibal ka mang talay ferni el abala borngi awas pam el ang adal orior as real di oriol me di meli was pam o mungur na mo yaka temir el morai mang namuk tara mo convenient el kalra el selak langar gid adal belaw o nga sireng nagmiruba kan nambor nga spam museum el ngara Minnesota el mal popular le logo tal sils and medal 100,000 el ada mo visit el museum. Okay. Oo. Dumi sa spam. Mal dumi sa spam le tiang museum ma history ma aturat angam le start ringi. Anyway, msegi dia el anga gukti trigale agora adra insidia blorit masali adi mo nga consumer ko mosmer. Ndang ra tekmel wasi ay gal spam marklo nitrate alse nitrate ay lo spell el preserve ringi ma un dia kal dil mare del mo kabi alubeng mo spoil tikmasing direct el mo nga cancer leng marklo asar ringi ikita ko ra di gina ko amdas gida sumuduk mal di mga spam el bekel persen adirek kutuk pa ularak te kumiruba akmar remember atara atay ma kagidele President Obama mara Hawaii lokot tumakal lokora sila blura Hawaii ngil Obama masay driver stop at that store lokot store tells tuwang enggang amlol mol mara tara spam musubi manggal driver ak masay what the hell are you eating President masay spam musubi this is our regular snack here in Hawaii manggal security guard ringi ma driver am masarindi si kortal gisa nga present travel mga spam anyway masigid ako na topic nga kay alsils lang dahil nga ang gida mlamong abarad makada mla change sa milira o mga let ma lifestyle rigid di gumda sa tira tarakan zumil direct mal klol barlin mo armas marubak lan na mo dia kalwang aramo ko dito alakla aser ma
Adao makarger el as el guktimol el marara atraspam meliwi bek padengel lariori. El agumese tida guktara padengel mlamei el klela black label gumas name compete raspam e malhairi len dia kal salma klosar ngi. On top of that tida ulen gumas laman namo hairi tianga fodala 50 cents mirubak. Aspam mat atra fadala 25. Matida namo statel compete raspam. Ndi ako nga sa ultra ngil ano tianga mrula ka competition le gagi del spam wa amnal na take over abdul adra a lunch and meat. Ela ikang rur ke ikal mo. Kaya din nga ora mi ma. Oo, kaya tal na tames. Oo, a harmful food amrula kanga al arura amrigele tol traun di Guam a number 1 matukmal wa se Agel for McDonald nga rakwang. A ultrawa spam nga minurtir. Itok mas agel for le McDonald a importa 57,600 cans a year. Kami sa igay. Adital McDonald ultrawa spam akwam saibal mahaway. Hindi ka ngod dura brigel hindi ka obora McDonald masak mga spam I'm sorry there's no such thing. Dital ko mahaway masayban. Hindi ka malungil ka masyado rin ka. Ato to bagi friender ka ma'am. No lawyer office president. Di garel bi go office president. No rap trip gi ma presidente kali Armel Bilis. Malungil Bilis. Malungil Bilis mo. Ngomongin terkam la set tuta bom Agi bom oper tiabli la kanel, iti ay gadis pam. Mag-istat mga kanila bilis, so nakaktaw lang alam may mga bilis. Ikaw wilgal. Hindi, erga para natin nakalsal mga spam. I see. Tigil ko til piskorel, nga nga, piskorel mler belaw kira bilyo. Bisil, bolo mureng, kaya bilyo orang aramo nga, dingigil merabits. Tumbagay mangarang available. Termul odimir ang karuba ka man ngoleo orang galbiskor. Mutas mos odimir marokun man may. Engya mo tumidas pa man memtor tadi. Omsa mangkawas ega kalilar mina dra kalgatu. Biya man mga wilgan etit. Arungol to mga tro ormi. Ano beng mindset ra ega mlekal solder amdigen mo. I see. Elat gito nga sireng akikirel buig. Angigil aklira common person, or aklira maabul. Aspam aklira marami tet. El abla bitok la. Angigla kotel namo aklira ado labaw daw. Ay nga namo ulir tigel ko adi maabul or. Maran mes mo si malya titim lo yang I see. Imol blumur. I see. Breakfast de lunch dinner. Sige. Dedi ela omsume mertial kal spam. Dia ka kuram ladum report mo mas ringil girela a NCD at hospital to kasi igagira tao mo na akil del bulgil amra on ngayon ako ra report to as maldaw pa siya report hindi tikmo kasi di sa lasar ngarngi as a link to obesity selaw manitrate ngarngi sel nitrate a preservative seguida ukpol too much sel cause a colon cancer mangdakal gora perfect food at the same time in diak. Legok po too much ringing. Kita mo smear mo. Yung advertise niya man mulom sa armol mo. Minmuta lang 1940 berel dito ng aspa. 1945 berel. I see. Kami sa tiyak na dira. Makagirim lang mo ko rin kikrelalim mangitom tiyal alatam sa day kang mo kaya ngalaan mo starter. Kung mari ng aspa may po sa ito say the program mo lang Kausis at utri ida ulak seorang. Kaya ugil information po to tong ling. Kaya gira del kora next time makatamo ko dira toktang alwas ngara. Ako ko singil gira telo mga spam. Kita problem kita kung tapring hindi kal kadala dili kal bitra everybody din dia ka stats. Why say? Kita dia ka adal ki statistics was ngar tangara mga kita di sel sangar ngarang. Ana ora motel vitamo ras spam fast food. Email tukot kulo mo todo kay din. Hindi ka adal ki patra ka ngayon kung nasi mo na toil. Suspect mo sa boringia adal bal kiprak mo sen parte lang at murbela ratarak. Kita kali ba mitrakwang. Ya kita na mitrakwang pero mga konsumer ya kita dia ka angi kita aldisa na at may kita. Angi kita matta kay dia.
Kita kaya ngara erro ko mo. It's a nice subject del gini na ada mura. Ato ko rakal. Ay mahal me kuk Ukpo. demu kita at ko rakal mura to ko ra. Asyukar kita maklar kita rahir almer elang mangarngil. Ko ra klol ako to klol to ko ra mondar al sira blur bela al sil sar at luduswal. El al sil se miruwat ubra kort gel betogra ogim basen tragis rakort tutak makla ko ada atong lira arat mondar tir agis ra igel doseng estate malubengel kloklir adam namad especially kloklir adam madid erangal kamgi makakawat gila bingil tiang Inheritance. to kamrigela inheritance tiang aman na mo klo nga ulak akak na mo rim al muten mo o mulkoring ak na mulkoring raw endi ak na mulkoring iling igal mulkoring sande nakamlo ko tong emotioning na court case ra edel case ra abingela aklokle la tama adil imlama de ang legel maralu to crutch tiam na mo ka legel ya kumesringin Miguel Amondail ada lamombre kay kagidil kay se tra mol kautok mol mutra ko delir mga kumeseng imurat ko na bingi ablur belaw de kam sil mutra kautok loat inguk bring ra mondar ko kidla ka kawate mo kautok imurat ko luto swallen Allah arbela al murur 60s ito ko na title ng ila arbelaw ilultro ko se lamada adak klokle lang mo ma alla amlewa se lamada at ya klokle la amoreng gel ko to close al masugum te tru el ngal ya klala di moreng gel ko to close al itianga sel busu bengira kadol be gulang tianga mora asyuga nga siawal gel doseng oyabung alo gel ko to close sa aling kay kita walo ret aklalo adi morngi misera bod imbrigel trilal alwaise len gea dire lo pasel ngara artial family mai gel sumaklal morngi ngomin moraru le adal mai gam segi trilil kira krse ese aba belau melblangi melasel ama modu amondara kal sa ito ba uno nga ada kongres ng esar sugum sella mangmabuti ka sella sugum ngarngi ngarngi obgul a orok sugum madang ada mrireng di maklalo roko ngildiin mo o klalo legal lumar sugum ma ada lumar mo hindi sugum hindi mlak mo lumar mo o edimnakan mo mokral dadu eng mo trigel tulungal kelulungra arngi tulungal kara dile mungsegi da ngarngil el merenal sil se namo manamo to age se namo gedil ngod ira atletelel manamo bring monday el hal diksodia igal gesak plangi ngarngia imora tirgang ka ruba ka mlamat ni mabil mal to ka kloklir to kar ngelikir telon mar ngelikir mergo nget mlamat rugu except ta imoklol ad langara medel aw ugayar kil mitirgal ngelikir ara arbe bir ngi el direk mal beto belangen city angarang klelang karuba mam asem lamat lum el angarang klil trigal fire lamat baby rengkalat angarang klil was children of imrong bela question elanga yarang legela tartir trigal ku trigal lamat el angarang klil raklalo nim trigal baby rengi angar at ngal o etira malak klil kal demrin lamat ingkal demrim lama ma tirgal tewal bebiringin lama mengkal dirga adil imo klira ngarngi mela question os mela tirgal ngal kang makara
ila awaya suka ngamal betak luase sensukuma aldo amorngi etemot moklar ngal mabu magerogul mlamomre etirgal gal adam amnari aldo rim tigal ngal kam lambat mokla temludo de dimla kal muut ila tira buk normal riur al madamri maigal buktim laigel ut ligel ngarang klela adamri indi adil demri tirgal bebi ram lamat langkol ma antis tira ngari akli ila lo seg magara bolomis mak mal mengitet akto ngokul testify rakort wa testify lo diaksa alla do lambu merek masuk dim ngal ngai ya ruktum lam begi mala prokles kum dim ngal ngai akme bader ngal memut al sil se dire kal mo mengitar mu wasi ela akat magrat ya jadi imol ngal walo kir lo le lang at at menggang ada di mulai kar klalo ro ya lo punya memutre magara itirigal tal sug ngalgi bebi ngi magara ela hindi ka ula ka akum das be ula ko mo ul mong monday ko mengalak ka rasyuang mo sa dani era gidam kitri gidang ngari at tablol ka dagri matablol ka parliamentary ka imo ka parliamentary tiya gid le tokor belawli o made ikita mo kuldi bles ma da klokle megel dia ka sa dia ka ngar lira alang sa migo mi de yakul metel imo ka parliamentary mang di ela parliamentary am da sa klol ka parliamentary wa gargri ot ngklitil al monday mun mo na blimi mo sa dani di ngitiral adang area lamaltir mo gargri maktel mo logoy lang kom langul mo tokor amt o mga tokor bela dim no resensils hindi ela ka kadi bukti mo mesra lamaltela tokolo si tirgal ngaligir tigal mlamat el butog le tigal et set te imam lamad de imokke e tirgal ngaligir tigal te ima mal butog le akme ngara o wang engal tal ke adil aterun te ngaligel egal ut ma gal wal diesel belang ngde ko se tirgan dia buk at least ngaringa alamaltir mora selguk tilgibra ut ngara klad mri di problem aigal ut aiga di ngara clear rogui hindi nga clear rogui endi tirgam lamar belang bagrar elang ya sugum tiga bulang luguk ligir bebe lamar mitiang malmal to kalo ngabul o siga ut malalis mal ligang ya ut mabaaw hindi ako nga akti gal sebel lerul bakal hindi ka labasad ega di way gal duy kana mo makarkaril o terklial was ang kagita ang irmang ya na trabli mati ang irmang ang gadi mo da karkaril mga naling diam ela tiagi to blog kakaro sul system ka the trade force el moldak ela tiagi lo se elang ngul mrula la al moblaqtak was ang girel mgat mokra al dadu ya sugum di am mgat mokra al dadu ang made el motbig awangar tetelel malu bal sugum dimla am mdura al dadu endi al sem masaw nakatiyak maganda ela say kita a question ela aigal sugum let's say hal example model utum edim la kal mdura al dadu mdi kal masaw itigal ngal ngar okwang dia klokli fair suguma at least at mrira ngar sel utum ngar yang ka clear hindi obora to korbela ka October tirgal ngal ka kongora datir obora to korbela Utia ka di ignora adil ela tigil ela ka demri dia kal derrir bela tila gida mo sem di tir borda ruk tumlir mo sa klokli dia klokli you know ay ga nga dia ka sa ekonom da sulwaseng kadang main mo ra kabal meta to malitel klibelar gidim dia ka ulo mo kalen di way gal duy bil sel tal blal masada kadang nas screw up ringiro mo atira dolus agra syugang atira dolus ay ga mo kadang mo enta bultu tel kadagri sel tal to da hanget seng luuk kadang nas takar ngi ela tiagi datang ya ngara la awas ya sugum dia kal masao dia lusyong maluben dim na mo ar may kam madia kawil masao itirigel tulungal kara lulungara aranggal at atira mo trukok legal say alla say kukebor say tugu kuat al tulungal letirga ka rusa tulungal kertinga tulungal ka adil matulungal ka adam ina ya bibira time tulungal ka adam mabay ne tekker nga tulungal ka adil o mil oite malu ela say gid tumakarago pa al trukok say gid ya igal utum let's say tenel utum igal maklol klal model
idrikal mo turko mga mo turko mapa issue ela gumesa sel agesa kwama saibale sel sugong madaat ya tedo 50% ringa moraba abu abil ya 50% ringa morang algo rogu ilobi di tapsul mung telgil bat sa igidle al sugong mandiaka aigel kaisel mal butoka adaleo rarat especially rudam siblings mlamet mal elal sin se mal elal Itegi rin laway mal tomal. Hindi ka kangod al te omusin el ela imuragesa angal guguk na kiroid adim lelo se nga angal krabi imlak loklela anggal bapara yang ko ngal gel buk ngara tarablu amilwas mama gidire kal malay maria o elang mundo elo se ngal krabi bukti ngal krara ele mitigal ngerul ngal ka hose kuma mangal krabi lingil altar mam aku tim ne omili na ay gamo ela ko sa igigid o igigid tukoy ka makarat ela ngara mechanism ngrat letelen insabel mas opla o tegil tukoy Diyan ako mas adot tirak la abu kurar mauod la yarangal gila udong for example adi Moses ba obugul ma amalaklok lila udong garudal amo amalaklok lila albaris dia kan si ela sister raw el claim maklok claim angles kam lama dia karangal lagi media ngarar ka sebelaw galat pas ka mga kula kasal yang ngari arti ne yakla klokla da dumrir morgen nga morang kan ngalagel kaya ngalagel di isyo ase ngal ngalagel madadil awul man di maral me clown mo dia kan ludong last name ni emo o Jackson siya inheritance ra ngalagel mangaral mo ni le ulo ko mang let's say sister ka claim win yung madabi ilmang claim win ka ruseng niya win about siya belaw say na kada ko nila to ko lang awar galat pas ka imot yagin al sugum dir mo malo terror dile emer ko ngede kasal engal ge kare redil am en gersan emrodol mura papa ma mura yan kita inherit terror ilan ya bornya utum because sa alang may engal clow redil dimla lo ella clow adala ngal dia ka arana ulum other belaw active pa sel version belaw Jackson aul man other belaw o sigar ba rirar na ligir literagirin margil merabli dia kalgirin mem muluk tega clock le law lo bro usang barang ligir ngro sa kredidiul siblings idiul moriar ng ligir hindi nga rin adalaw uludong marga kalaw uludong Michelle Demora to ko rebela kasi yung kangalgel ta kangaram kau kangalgel ta yak ngalgel ta yung ngaram ka ngati albla andi ka mo siya sa optometric you know that decide was kangalgel ardi nga kangalgel asa mga ngegel kuk Demora doy marogul toy itigagel kuk kangalgel asa ala di ngardik di malay tungol dia karole level tok was yang ngam dengan gaya yoel makmur bo raidung please don't hindi sel iti mga itulolo ta yawritin lo amo melang tiga ton adra diga soditia mela hal ko mela tiagi ela sugum tiga ngal rogo ya ligar sa adim lokir outside dia kal involve rasyo ngar bela may kang mate mela madar tamri may kang tamal di may kang ela kada magramo masao da tigal adan el dimle ngale ke to da tiam dia kalau tengah suyu ada inbal tila kada bospeti al formula ka ngi formula o mixas mente no matter what kiti mixir ngil ngal sel formula adi gulgor nyak was sel el de tial ay aliak na kwadi dulas ay gatulol piece of bread ay mo litra gul was ay mo litra matabinats ay ga umalo da kan dia kalgal di omse pretengal aksimbar niya el agamasit al suko ta fori egal utma 4 como mi fori matatira di 10 square feet atme asu makano si odia bobil waise matargi da ngau utma rawak lungil tiya aul mong kada
Ang other bela orang ara mong ade nga ko sel bukan bugot. Ang o sigra ilang alikit. Ide ko sigra malom sarngul ko sigra to atmen ko sigra mete ko sigra bageu. Ko sigra abdul adro omir ko sigra leng mudu dira nga ligel. Leka ko muna udu marara grandfather ka. Maka inherit taklokle dra mag maruda dar nga ligel inherit taklokle dra aruk tumlir ma. Aktif lego iti ka. Di siya tangan marakar karila. Kita tiyan mlames rakar karila di sa idol wasi. Nga kita harubak. Ratra blila di wasi. Tilal karila at mula orang. Magkahala daw kayo ratri kali. Ada ulel bela ulo si Yang puto ngayon lagi na siya kadinakal. Ito makarara ba? Tumulumulay ka syuka I say, dia actually bara-bara syugang aktirgibel kora. Dia aksaran mudur. Ngindi tigida ko answer based ra modern system el ang. Gitel di nga rakor el al. Kontra Miguel. Okay, el ang adra Miguel am dan little problem eh. Bel asel uktora utme girmang. Ngari at tablol ba nga title. Ngaringia joint tenancy, ma tenancy in common. Se mal di bol ngara title certificate. Mang prevent ra ad mang sel el mada ad india kada kay durur tlo sigra adra la. Already tell Kamsa dak na rosa. Oo, ilang skumang title ra utmat ang arang claim ka mabiim. Why say? Sel yung elak mase Lomularan. oo mase joint tenancy e magulak mase rights of survivorship. Askum targami amad. Engel survive o kalwarngi. No question. But all you have to do sel madaruba kadingo sel birth death certificate ingol de kersel title ingol mo nga changing il malmo di morang claim. Di sa di kami other tero. Ngiyulak ngayon kami asum mo trol malobeng. Oo, asum kam di kaat. Asum di ka. Oo. Another title. Ay nagal dem earn. Why? Okay. Di ang ngidilo. Hindi ang idil ut. Pag inherit ni klak igarim di wise. No, as long as title ak mo say joint tenancy and gel other survive o kalwarngi. No question. Ay kal titles ay sa kami ada kalwais. Oo, yung aktal mo ko ulak mo say abela na mo gil mo la bari gay dangi. Still another title ak mo say tenancy in common. Okay. At tenancy ak mo say asugum several other ngara alsel. Sel mada tartir amo inherit a krokel trigel nga legel. You see? Alo ben biil gel survive a owner gi. Hindi akal din besul del modiak. Somebody is going to inherit ringi. Hindi purpose ringi sel lolula at title certificate tarabagwa mamrigel ito kumase. Is it joint tenancy or tenancy in common? Mangmo clear masel madaad hindi ka didur tel arar Allah al mogal or the title speak for itself. Tara time gadamil sa ding tiyak masay all will am lagi real estate lorvelaw. O masay sel title da city other tol other al sel open terum and namu gidu specify is it joint tenancy or tenancy in common. Masel madaad what the outside del may masay kam check sel title masing which one of this title mang save although the lahar adra la save time aggravation ma igagidel mo o ringa mondar al sel mga pida kabluil mangrang Elaw ay gel sitil gulmes ra ay last 2 weeks ako bil angara 50 or 60 sitil dia kay lang dia kargi Le om nga naklibelan dia kapal gulay. oh may say di problema ada anamo dia kal para klibelaw hindi mo lahar adra like mo sa medra court. Hindi ako na korte lang niya. Tukor belaw milib. Ako tilak la tukor belaw. O another thing Picket chu sa igel blal bel South America. why say ilang Kenneth Meredra a judiciary rilak masay ilang man na mo clear a court asumare issue ra agagile duy maut ma anything has to do with the family akot must pay a mediation ma arbitration ra akot masay over sige ko must pay a syugang isang man maldigayang kami maralas the last resort to go kom adra la mo kataw tra court bali single process o lelak kadi jump lahara adra la arkaw emla jump bypass sa custom and sa la court tuk mase story telang refer back mora mediation le purpose niya mga sa talaga gidel court case
الأذل دي غير ودودير دي مل هذا أدر الله السو الأوبت Isik-siktit. isik-siktit dia ko nga ba sa liga agor tamal so ka system nga gira girmang bora mediation ba arbitration na ako Why say? Di na tadi direct. Hindi mo ano file a claim na ay state nga rin imon Hindi na ka makareo ra ruwa mediation. Hindi na ka makareo ra decision ra court. dia mo si adjudge ko se ko na mo mediation dia asum dia ko se bora mediation Di mo nga ako sir mo trabaho. Mo sa lo true, mo sa listening. Otherwise hindi ako sa touch. Tidak pa. No problem lah. Ay ka maraming nakamalaw mara hindi ka kaya mix ay ka. Hindi na mo stubborn lang also kung ela bek debate black karngil kaya tigil to kara ut ba. Kung mo subar akwam ko hal kung minsan may about ikwam. Boss ba da bela mara si ko ngar bela. Ngel ko to close ala ut may ka lang aliyat mat. Ek mer udal. Bo mo siga at mirar ba mi. Simple. eso langar sige de bora idong Di ka what lom so din. oy mo force ra ar adel ngare issue tir pa se bo mo follow as sugang ragot raw har adra lar Exactly. review Oy. kasi kita sugang mam sisi A problem tinggal wala la sigo ngargin. Adi na ka may gal mora court. Hindi ang hal. Tuway na tumal otra ada sinak. Mo kung sa beto ko sa algaria kargarira utat na may klaro ka bli maklaro ongal matlungal ka mura clear. Era to tetaba do traum te dire ka drala. Ang reklara di nas. Screwable. Halik usadar ka mamara blimam. Ngari ka del dia ka rubak. Imlalu sa atmam rogoy. Ra Bruno ra. Ay ka giblem claim memora korte akaruta dia lombra lo siga atma. Makmasya nga karubak ka skaleltia. Nga awul mo kurubak ang ari ablim mo sa kalem ma atmem maragul to koy. For some historical screwed up, yan na siya ba ramnel o succeeded ang may mo temir ang end up klara government. Igina dia ka record, tiro record. Ya government tas eldra ka ngimang at the end of the day agim lelusa at mamaro ko. Mak akwasi. Ben albla lusa at medet tial bulu. Mergo ta kaya sa tial doy, tial di responsibility dia ka authority, di ma dia ka property. Leng kada somewhere along the line and dia ka umara. Club Lilem o siga at one bitis hindi kaya dia ka atumi ko makay bro para bordel mall you know yan ang marolan marmara family o si Siul debate tigang algira ruda hindi ka algira kautotok makautotok isiral makluarok tumlir marba rubuklir ang nadim na kailangan dalerwa tenancy income ng mga raklelen tukto si oy nga city mo na papara Ida ka tingnan siga klokilo da marogoy mo. Gel mulom sar mo la si siga adralla. At the end of the day adralla awin tiga de bilalus enemy. Oy, sin mura ko. Mo enemy. Ya, siga nga kasi mo enemy. Gamang do ulim. Ko ra remember sir to korbela wala si. Madal gi mul madal cleaning ila ko rap nga. I see. Dim ele madal maklesel dum apyo atyol ang mareder gi dro. Siya ko Palawan version. Akti malako lang. Hindi sir, basic question ako. Makarang. Hindi ka ngod solution. Get the rule yalla, ang kataklay. Exactly. At sumusukan ka mo karada rule tringi, asum ko yung karada rule tringi. Til ay given. Ika nga lagi mo katakli din. Hindi ako sa, ay gal city gulmes. Hindi ka stay given. Hindi ako sa tenancy in common or joint, ngare imol gilisang ngare imol city gilisang kumda sektrigal adlo klar wangyal am lekir outside but tamarilik mal specific kun pa se joint tenancy ngare wuk imong gilisang tiang adim nal falor ng irmang tiale utmara rois kabsang ak mark mo se gel chifra angar kabsang gegidia trustee Spangal is the trustee. Bilkul already na mo dia kalungot o south. Hindi for some reason tiga ra la adim na kal follow pasen tanga Spangal iya decide ra utam mang mlo wa dapat no taplong a faction. Wa singir ma kam litel kam litera kung sa kam ra original. Mang mlo taplong a faction ra blura ngar kam sangal claimer tial utam. Basta di ka nga court case. Hindi nga court, hindi ka kumulay. Ok mo tapalo sa city, senta nga aspangal,
Gaya trustee. Isaya ulumang mo da Jack. Ngel ngani ang Clearsale City at bled rekubin mo $1 million. Legom lom arringi. I see. Kom lo di sini kom milgarangi. Material baby ada. Oh no ngil adi kan aspat elak do iti amal. Global good to koy. Makakawa na rasin taas pangal. Sige. Ini mo ulaw daw. Ulaw daw. Ito Twitter na koy magdaw ang arabang. Ading arabang kaya tinakay Mana kay matmat. Almost tiroguam naman. Hindi ko basta got the cloud issue belaw ginira manedel. I see. Ilmo ng okles mo di rogile so mo kadadi ititira dala man tadi mga dadur ni. Man mo dakal masaw. En selge sinisar siya most important ti bibira to ko blam di. Gal melara adamale to singila di kan ngal gelang ka. Ngul o itiawil ring mo doktor ng SR. Remember? Oo. Maka nakalila di o mesingira. Ngani adjustment tilgil sara all the eyes justice. Rtial kadakira ada karabrilyo. Akmal remember ringil was. Base raigel labangan document. Di ako top daw deswek gila any other things. Ay gel la mo haktel mera kadakira sel ku yung momrek in kogit sa other kroy. Sa judgment. Betul asi. Ay nadim lem nulak document. I don't know. Ay gel mo lang haktel mera madala kadakira. Ete ka tek mula si kagita ya akar kanila mo just like imol ka kanil tanil mo ko na muna tangay mo. I see. Alam ko esra nga ginile just wasak masingari atara geisel tamla file ngi ding wasak mase sel case sa flaw ngari ka tara mistake ngi dimla kal bora arbitration ma mediation belanga okmural to ko ma judge sa mesase insa equal wase Stovertial case, refer back al mora mediation, raw nutil metal le chamber rangak. Akum na suggest na mo giril tribal and force gang. And number 2, olbila na mo girmulak mase, bornya la joint tenancy or tenancy in common rogul title certificate. Hindi sa gide ngirmangal 50% rogul le issue utma amasawd. Tagadi follow tel city. Sundi ka ba bier? Oy. Ikaw nga talak la siya dia ka aldo do siya dim nakal basaw to ma. Kasi endaman mo aldo do siya tangara mil sa dai gang. Tira men tukok mo di malibar ngilo mabiyor ngilo matala ka ila kaya interest ya imo kal dal geise at aluk klaseng tulungal kra. Okay? Imo nga si Ezra. Imo nga si ngalagel na city. Luok luway si. Oo, mo ko si. Magara de free fire ra sa matulungal ko ma. Oo, ay makosit ka magara ngil ila. Haka-interesting sila. Hakamle. Sila lgon ngil. Get mo sing may kan mabli mi bam do okay mo mugil ato do. I say. Kumo ka kawan di ka tagi mo. Hala, bitir ka already na mo ka kwat. Na mo ka sibiro. Diyan gini mo to refer ma arbitration. Naka-ulbe sa city ra utmara rule up. Diya ka sa ML Mesa nga, tayo tok ma si children of Tambari. Alubeng heirs sa Tambari. Let's say kadara ko sa problem. Len adas element ma si engel atama. Ma si, nadama ka akang ligararail. How do we prove? DNA? Im lang ari ini lang ara. Oh, diya ka DNA. Mautok mo ba si, arogul utom, agirel nga riyang kila adringi. Person. Mandiya ka ngodel the issue. Nga ka mal agidile, siktir bela, diya ka mal confusing le. Heir of ngirataang. Agamwe ara ngiya telan. Telan 1,000 elan. Tiyan esa malway damang. Why say? Ako basing inong got to close subject di kan sa 1 hours modi. Madikan sa imol gadagreels modi. Makumda sa olbira ka lula girel subi tretal da borngi. Yo mesil budulu di kan mesil budulu. Betul betul Allah usit kita da borngi mo ni kan rogoy. Maru bukul belaw mat makan rogoy makan baraya. I see. La baby da tema da bong en go adjustment taul. Buto mo ay adjustment mo ra ada ko. Base like milan mera madala ka rin. Blulak ang malak blulak. Hindi ka kinabulit na sa mo ngayon nga si. Hala, tila din lagi sa kredibus, tila another subject til opera. Atara humiga ko ko remember ni. Wala ba si Tia uton na mo di ka atumel. Ali, gawin wala ba igal si Tia labong masi. Ila, igak magara. Hindi kasi mo duro ko ma'am. Kalmuto mo sigla atara lara ko.
ako tela la aral. Mga ko na di mladra alas. Hindi akong daswa. It's a very interesting. Why say? Kung hindi kita makakakita ka nga Hindi nga olbila mal masange, mang batokol time tapos sa gagid issue mo a backseat the inheritance law ako ter global gurbelaw. I see. And number 2 a real estate. And nga a foundation na development terbelaw a real estate. Real estate. Ako wala iso kami. Gotol to ka ut ang tora migelen in abeyance. Agel ut di frozen nga ice packs. Kasi edel touch le ole inheritance niya telal 1,000 al. Pa investor amek mase ako maaringik mase adis. Namog edel mara how many people inherit descendants ng Galrupak. Lengar sel. Remember sila lengar ay gele $5 million gila $15 million $5 million gila President Termonsara Taiwan mem gedel mula housing 15 million. o yung mga katawa si ondi ari ba mo kita rubak ba si mo mem sa ini mo kal boldo rablim beringi and other authority wasin dia sa ari rubak tiagel sa ingin ba sila imo na kadin luktob gila ro kun roto ma sa ingin mo subela o lem rablim kita na tungit ra areo I say, ula, ayaw ko subrak, diri ko, subrak agad ito real estate. La England, blod batigir gil, tiwatal problem rebelaw. Ut na mga rangkira, bato ko ano, mga masendiak, siyang kila torrent system. King adyo tabidik, masay within 3 days. Kamir claimer tayo, boral may mga kilo artiyang alak after the days, markom top. yang nga-decide O, naka-decide. Hindi nga rangling, hold the development. Dahil wala walang hold the development, tayo pala ut na magagid dito lamal. ay gayit Haleng nga niya utol ko clear seven siblings ang gigas etats ngili girel no beta ablay ko natur triga gid seven ma 5 to 6 na rigira ligi tigal guk namat tigal namat tirma tiyak na makarami Kaya witness sila adra video ma adaptel milyon lang arawang ka tirang arakort it's very same issue adaptel milyon lang arawang tirang arakort lab to tira man na wala Kagigatan over arakort kading arakort lo kading rak dia karon lele it's a beautiful subject Naka tiya kita issue nga dire kan nga controversial issue nga rin ay get ako decision ra government ra lately awalo ratul mana wal sal mga mali tergida ra ra belaw mo modiak the free for example ato ra drugs adiakal sigatrira armudul adra drugs regul mesra order na create ra drug commission ra klen tirger rogul adal gumes tin nga sel drug commission ang diak put them down ditirga o ta speaker marka benor mga ra tirga di kasi inmum sa tiyak to ra drugs man masang present tirga politicians at so kuma o lemam na drugs ka speaker what are you going to do tutukli dia That's a tough one. Mengkini police well trained, undercover. The drugs sabi kal nga bula te moral marstoan open at tana dosi. Ay gam na expert tuna moto. Ay gam illegal world ar route ni. Mang ako meseseng wadil ng office of truth. Ang kadako kwai siyang marmarala lu. Kuwais. Okay. Makadako makato da presidenta si bang marabas. Mga sadal omrol liw. Tiya issue tilang. Tiya issue asi til government sel sam kitil mergit. Makarano nga sir kita muy wanyus Masyar ma FSM masayba mga mablul other rogir. Amar ertir el aling ara lalu asel borba. Engong siya ara sa soming maraming matuna Rogul to ko lagi o kita ako tuh basen trakleta di import dia kaya low solar ay dia la umara lo mal merong mo ako mbaso kita atra government kita wala kal kora kargi the last week en October tara order create ra post office wase en andigal sa girmang lobak sila imolbak sa kaumarang alagin
Magklaw lagi ko over 18. At suman nga mo over 18 and 13 bolo siya maksin. Ay nan takor bulad la man bas kama. Kita family rigid intact mer gid ro. Di wana bak sirgid wana umangit wana ubrabli wana aklangar rigid. Bisel sungtum asta to mer omri tiang yak momrengel was Amerika lang nga tur merengel was divide and conquer. Tas tatl dio bigid lo omri rigid. Yan asil ko tilgirel lomse omse sergid ang omri rigid. Ato ko rasiwa. Mato ko rak ibela rigid ma. Aklobak. Ngam sadra ut ma kam sadra klobak. Yan di dekal to ko ra doy. Hindi ka nakarkarigil gurro. Ay ga ginira mereda rigid el mes. Leng ay ga yaw ulmar magkakrelo oleda man magkakrelo baby rigid. Apagel mida. Nangyari ngalgal mo kirang bar gimana ko mo kirang bar. Mo say selo den one mer ka mamul wase abaldale ma $50. Hindi gi magimda ka loreor. Hindi ka respect ra ko sa family ra ngalagay man. Wadi do wal ali abla ka tele ma dar taklo gim no ban. Omgal kal sa omgal ka dito ngay mal dar taklo. At the same time ako do da mal awana. Multo di ura last week mo ko. Bak-question na kasi, tiyal government tergin, hindi kal sabihin ko amoy ta temel modong okla. Ele sigid ka happy, hindi ka happy. Kita o mesir tiyal surface ra ba, lur ba lam labis ra. Arbal mabul, marman kita maknit mo sirir. Mga kalayliak adat tiyagid le urap. Mengkoram na trigger sigid ros nga ra adal el mabul. So lang jag poker face. Sel de boray kalma sang etam na tuwa ngil bilir. Letiraga o roter ti alblay. Kita matang tril was tukuk ti o roter Palawan side. Hindi kita mo ng kildi la ru angel ko tlo roter kita gina mo ko tra tru tela. Mumber rotla albulet. Kada ko dong aram bro me wala ba ududi lo. You know? Di mo isa drak lugog ni mo mga rangi. Ngara makabalmenta dia kal bol seriously ilom da sura siya belaw. Kata makararo limang mo. Siya ram kakarbi kabelam na ungil bulur el alsil dia. Aba kamis. Siya ram kakarbi Memla ka dude, memla sa akla, sa akal, hindi tingular. Lately ak naragliliaw magi ang tanga-tanggal ikloro ba kami suwan ba airstream magi ngari. Makmlogar ngilo tiang oleh driver tiang atala ara to la. Ngara ay dar tukluk o mara airstream mo. Ti aras ko gin gaul mo ra huy ping. Hindi dia kal do ulen lang aro kul to kad import mo di rutra domestic ang Malta kay. Ngara makaman mental gida dia ko spend at temel mo dong ok. Elo mesir ngilo asi ikal sila ulam multo brisen dia kan maralo ur. Giram le triste mega 36. Asum ko mega dia ko mega 36. Kada makarabalan sa ngira ka mental ko ngosong sa bebi raigan marao. Mumawila hindi na buwi ko man bikrel atin may ili may kire bela makara. Kamu at ko siya how can we do that? Legum da swabe la di adno tumulmol meringi el recently in that top order siya kasi hospital adra Bangladesh. Itang ngilga mo ram say. Tial bitang kasi akalit ang aralit. Mga local food. Ito nga marami siya. Ika di atin ito oreom. I got to spend the medal nga kami ng algyar mas mong. Ito mo naman siya every day. Ilam na mo di ka nga naman siya every day. Tapos may adara Bangladesh, may adara Philippines. Ika ko terong tere at maliak mong rang. Batulala o sila. Hindi ka mutil importer. Kita mo ka na. Kata din mutil mo. Like you said. A local food, a hook mo taka, ina-import. Oh, I see. Kamu at yung swimming, balik la, 1 minute yaw, take the more lightning hour. Hindi ang kamanlaw, maputok lo artial, latingin rin lang. Sino mo tamda so nga, disen mal ko ra, ang dasual at tuwa si, tirgal mo taklit ng harikir. El alsin sa kami, ano wala komoreng sa, obis na president, OC grabasyon mo ni ospital.
Oy. Ito murtra lagi tra iray mangat pang murtra tong nabli moy ospital. Ya ospital tal malam to repair ima ay gam dia ka prioritize ito koy. Melal sin sa rubakar oror ma visa presidenta ako mondaro kasi ngamala ang motel ala oy. Kaya mo ng society. Oro sing 60 million, presidenta sing 15 million. Hal hindi ka may prioritize ay gang mama other may lahat limring mama that's why ka Kaya mo tingin rubak. O di ikakwali ba rubak? o iko do message ko mo taklan do message mo Facebook o message ko mo outsider belaw emro ko me kom ni mel ko click di sa ay kal million baikal wat ko hospital dirga kal even get tax di ka may ay gang et pok lai kal do sa lang ada ka magara Dia ko tingin nga. Akti merengel wase. Aklang argi dia kalbiot. Nguk merengel eli. Ya report ra government sel do mes wase. Ngania sa telang. Additional $40 million revenue ra government rebelo. Ay ga nga report. Katum le earn $40 million more. Ingaramak lang argi da marangla. Ay geng Tirgel got dia kal maring laklang at tir rohu ar merred rebelaw. Tangan amna ra government ora ra ulu ra government. Eu meeting ra office ra o meeting ra hotel mangarang. I mean, it's just two different Eras ko gil mo meeting abi bira palo. two different world that the kira sel. Sel lo meeting to mo kuldi bele tira ang akta kanil mem to mo ad mo mo bele sa ingra ngel mle host. Basta hindi nga niya counter gate, ay sa nga kung hindi ako gudira ng legal, maatrablin mo ito rin. Yawal mo rin itong matukorti. You know, it's mind-boggling. Ako di bring it up eh, kamo hotel si Wedja ka raw. Oy. Dia kakalabay di man maltin mura. Lightning. Okay. Okay. Dia kakatida so kaldi mention tele do mesra gale. CNN ma Fox tele magamada nga Middle East. Ngara tura mo yun in times of war, the first casualty is the truth. Bergulak mo sa siltal bariya makamad. Gelgot tel leber ra makamad aklam rang. Lagi da ami sa news ang mo confusing. Maral boto ka AI los pe me o merul alokong Iran na mungia atra aircraft carrier. Magdab ko mo panic hitang mara. Etuk mo kasi tra AI mo si Ngagi de Trump amla mitra atal le adra Iran ang adrage mangmurnya abud kom standby arala oil am uriyo al uben dia Aga di AI. exactly magi adra bela mal careful ren kadmal dingara internet e man mo klo AI may gagi del fake news amal mangal mo klo direct kami ruba direct madingay sel de bora court mo statel mo ni kautali masada gal court case Sertal bornya court case direct di mala alabladra al sel. Oy. Ani question ako sing tanggel do lo mula karang dala judge. Angel mo sa adri. Oy. Mang maral to koy makti reminder git mas be careful gagi de lev esle ngara internet le AI le ko mal mol mole obriusel mo umranga alablad. Let's say atara direct gulmes ringiya. Tarabuy gil mla post mas tanam tigra oilera ang eyang ma President Trump amargung. Oo. Siya Oy mak mo say ma Johnson na sendigin mo nga makasending mo ra Jack Pierce ra huli ting. Tigat-tigan mi adra oil. At tumal ko mo say ulugumang marang. Marang. I wish mang. Sige da, ni nga kay miruba kay galo. Tablong nga din ngay malaka timi moral mura tararboy kami narbo kaya di mga consumer arbululan oy sulang kaya kita lightning nga kakasusa kulmes aklikon ladulong lela nga remit mangarbin ikam dengel sa remit atcham gisa tapra ay kang ang arbin lom sisi mlem itu trawlel mol nga ngelol mil ining Imrugong nga no 787 tinamol basically errors remit no 1311 okay Tangarakat. mga ngerbet Ngerbet. ya kung mesa ngerbet ang maral mem ladi mo oiray ma ang remit mo chusa
Angel mo itu ang pedas mo number 2 malo mo number 1. Amerika second round ra Major League mangmal giril mal sel malungil akalo gumesra tigal oyen ra kasus mo ngel wase dekal mal ngari tutelo to da mo mesak ko kami summa ada ngarmid ma adra igama adra sel tel oyen dangarul tia arbuy ke mongilo so lakmal mo mesra kasus malungil to ko mo malir mon mengi mergoya organise kawase alilili kamral temlas tatul organize ni dir ka bolomo meng segi del anga aguk el almel bu el al buil el amo ostat alilili mal giret mokra tegi de klogo le tia ya dum sisi ri klogo rablul adre al si al sa pacifique ki do ba gol meng maklo tutela tot makli ndi ko mesa o endang Gigrem lagi de mom sisi loldu by the way ako mes dati mangaw ngaringin mal ikal mo ko mesing mal malatrio el ako mesing na momran mo ba oh ako mes akal meter ngaw ng magisam na mutul magis seti mangil magisam ungil mom support ngin kutmok la ati mayak ko ak malon ngit ngel robal ngatil el semong ngin wasing imatukol mal ko mesing yak ko ranga o tia personality kita ada bela sel fast and short kada mosto misel kaisang segi sel skim Obama. segi da ulmu kada mudu urigil tarato ko di segi da kora ko congratulations mo ada ng bet akira ng bet ma 4 gib bayas hindi umeset tile to ka wala nam ito tia no mereka Kira ko man dirim mo to. Hindi ako sulat terong nga ka ni nga ka Aurap. Sin nombre el March 15 yung lari silwal ko ra groundbreaking. Sin groundbreaking ra tablar ngira para ngat pa. The debut. Okay. El advertiser tial el adr mora rogul water belaw mo. Men mutar al sisa talangar ay madar talatam la register. Yang ka oxpe tial TV or ngitra rogul water adr belaw ngara ikrel belaw robu. Ma bekim gerel adr belaw ngara ikrel belaw mo water belaw oxpe ang eso. Eril alta. Akti mga wakat smodi marada o ring sa ikaro kung to nga program team Brian. Nga kaya ngal sa sel belaw may kagit kulukol wasya belaw amaring laklangar ngi yar mo o tirgel ko ngara akambir o singira other belaw ral sils. Mamo yeteng yawal ngari angari ra government ma private sectors and senior citizens adya. Tudyo tubrik tegi de lolger ngi wasing $600 a year. Yai ke ngugil ang udaw del mertir. Di dia kalhel pertir ara la carrera ma ara la klangar til adai lilay felgida mal meringal. Makunita ro kul mikarel ada belaw nga naskura ikrel belaw marureor marugul tokoy. Agi mo postra email ra Aurap ma box number retir. Yon itro mi ro kul wasim donate udaw del mertir. Al-ula Aurap parsum ko register wadla ikaw register $1 a month. Magkakaisang argi malsum argi while diesel argi lang irmang amla mo 76. And siya may kukti haro next 5 years. 5 years 60 months and $60. Dagtang nga adan mal abo ngarak mo ngarang. Uspe ang iso. Nadya kalgid ko uspe ang iso. Hindi nga niyan adal. I know kada witness atentol do orap kulara. Rada uldar sa asayre man kada detail parte siya kay motuak mo mala donation sergi. Inga last time el bori tiang nga nga abu ko loler merbitarang mas kamatingel wasi kagid el guiga ulong los me self fundraising ang langi rap kulara. Adim lakal earn enough. Oh, these. But the thing ilaw daw, di kalsi del kayas, di kalam derong del kayas, ta continue dim nesme El Maday. Maday. Kaya gidel tol lo sa atin ngiyar mo water belo al sils. Asab el so bakling kay gidel aber mak. At least taklangar ngi. Lbol lengalak legida o machine dergida. Ablal kat makliya ang irmang sa otro ospital.
Hindi lungura ang ospital ang lakot maklitan sa nga guru Philippines, sa nga guru Taiwan, sa nga guru ya India. Mali mo yoro do. Ya government di yung oswiras, me di ka nga oswira adro bas me. Bagi ko ako ra di plil mo ra rugul adro belaw nga reklil belaw kasi. Se imuratul di bilik tabiyar mo wala. Timletin maktabi. Di ka lutura government, ma di ka lutura gidi ngarang. Ala ka ba dadakar rogo yung di ka sabihin makatmo. Kung itir kami malsuwat ko mangariya rong sitiyang aloya ka YouTube, radio, whatever. So mil donate. Agi mo postra address, ma-email, ma-dengwa, marogoy ra social media, ma-YouTube. Mas communicate kami yung ma'am directly. Mas may kayo nyo siya, ataraklap siya. You don't know, wasirtang adrabli mamusme, ng olem, ngobgum, yung speangis. Di siya, kita ka sa akarangat. Yang kangutel, tialem, rin nga sulit, tika terrubak. Ako marang sige taman niya ko na interesting nga subject rin. Inheritance sa mablungur. You know, maklangar rin. Basically, abela, ala ka nakatmok lang yung, hindi mo rin naklangar rin rin rokoy. Kumal masawal mo sabihin tuniin, nga kamari nga sulia rokul, adal ko sabihin mesat yan. Ngitir ko yung selong ede lurora, o nga lurora tridori, tune in. Paano mga niya kami, terkomim, senda kami terkomim. We can deal with it. May ikaw kumansulang, isaya ka sa akin, mahok next week.